A najteže je bilo u stvari početak, kaos, 800 njih oko mene, svi se nešto vrte, ne znaš kog da gledaš i tak. Ali poslije, kad se malo ufuraš i skušao sam u principu da treba cijelo vrijeme disati. Pa bilo je jako uzbudljivo, imao sam panične napadaje na pola metra dubine, ali nakon toga kad sam skužio kako se spuštam i uzdižem iznad mora, onda sam mislim da sam bio preživio sam uglavnom. Jedan prekrasan osjećaj, baš mi je bilo super. No međutim, bilo je interesantno to sve skupa kad smo krenuli, kad smo vlačili odjela i to, ali mi se desio jedan mali problem, uhvatila me malo panika i počeo sam hiperventilirati, tako da sam došao do cijelih 3 metra dubine. Mislio sam da će biti malo hladno, ali sva sreća imam 3 odjela na sebi, tako da posudio me iz Lajbaha. U početku je bilo malo onako, ajmo reći, nisu odmah usvojili gradivo, ali nakon 5 minuta i 2 probna zarona je sve išlo super, došli smo do brodića, odronili smo, nakon 10 minuta već počela zezancija i počeli su samostalno roniti. Zapravo su dobri kandidati za buduće ronioce. Pa bilo je puno zvijezda i bila je jedna, nisam siguran da li dio veš mašine, ali vrlo inspirativno. Ali vidio sam neku čudnu žutu ribu koju nisam u životu vidio u Jadranu. Prelijepo, predobro osjećaj i s ovim ronjenjem zapravo je stvar ko sa skijenjem. Treba puno toga natovariti na sebe da bi u tome uživao. Interesantno i zanimljivo je kako čovjek može disati pod vodom bez ikakve pomoći nekakve prirode i utjecaja svijeta, mada nema škrge. Pa jako je glasno to disanje pod vodom. To je cijelo vrijeme, imaš oči kada neko diše, kada neko hrče cijelo vrijeme kraj tebe, Bilo je fenomenalno i zanimljivo je da čovjek može disati samo na usta, da ne mora koristiti nos, tako da mislim da od sada više, kad budem bio prehlađen, neće imati problema s disanjem. Sve vrijeme si ograničen za taj neki znakovni jezik. To sam sladao, čini mi se donekle. Bila je barka, ali nisu nam dali da uđemo u unutrašnjost barke, vjerovatno postoji nešto opasno unutra, možda neko blago skriveno, nemam pojma. Ali u svakom slučaju onak je stvarno feeling, jedan od sportova kojim će se vjerojatno još koji put baviti u životu. To je prvi put da sam vidio čamac pod morem, uvijek je gore na moru. Ali bilo je fora, nisam se baš usudio unutra ulaziti, ali sve u svemu mislim da je onak jedno vrijedno iskustvo. Na trenutak izgubiš orijentaciju, što je gore, dolje, lijevo, desno, imaš očekaj da letiš zapravo. To je čudno, to ronje mi se čini kao da je najsličnije boravku u svemiru, plutaš negdje. Do koje dubine stižeš? Kaže sad, da ne lažem, 8,4 kaže. 8,4 što je zapravo nije tak puno, ali meni se učinilo jednom trenutku i previše. Dame i gospodo, od 23. do 25. svibnja dođite na ronilačke igre, zaronite pod more, popijte pod morem pivu na moru, iznad mora poslušajte hladno pivo, dođite, nećete požaliti, ovo je prekrasno mjesto za provesti se, za uživati u moru, u alkoholu, u dobroj muzici i ko ne dođe, ne voli Hrvatsko more i da Bog da do kraja života ljetovo na Maldivima. Čak ćemo svirati jednu novu novcijatu pjesmu koja će taman tada izaći, evo, ponosno, već sad mogu najaviti jednu kompoziciju koja će, kako bih rekao, protresti Hrvatskom. Prošle godine je bilo dobro, ali ove godine će biti još bolje. Svi nam dođite. Kamp Šimun i ronilačka meka, 23. do 25.5. Ronite, dođite svi, jer sve je podređeno vama.